ngiphezu kwabo ngempela mana-ke mana yini ezocula uShilisi Nendiya umfezi umenza isithutha lo okuthiwa uShilisi uqala ngendlela ejikashilisi ephezulu ngayo angamzala siyeke nje ukuthi imfezi inhle kodwa angamzala ngoba baqaqene kakhulu yabonga umzamo uthola nje manje umfana eceda ukuthomba nje bese ezala uShilisi angayizali imfezi manje lento yokuthi thiwe kuyacula yabhimba ngo-2010 ilokhujana uShilisi uzobuya thini esemdala esekhukhile nevoice ingasekho leli lana lashuqile leli ligide lokubhubha lapha komthandeni yini azosenzela yona ngempela ngicela ngasimoshela ukuthi bakuthi sifuna ukuthandaza oqala nqalo ukuthi siwuthola ukuthi sihambe sidanana ora maphuzu ohluleke ukusibulala manje-ke siyacela ngasimoshela ukuthi siyacela uNkulunkulu please wemfezi ngiyakhumbula nizongibheka ngisho ukuthi ngiphethwe ikhanda nithi nizogcizelela ukuthi hayi ufa ngempela lo muntu futhi wawusalivukana ngaleso sikhathi ngithi mina nihamba la imiyeko leya ngakithi uthiwa uShilisi ephimbele ukubhubha ngoba futhi kade wawutataza Shilisi Nendiya Indiya imfezi amabunjwa usangana nje manje-ke njengoba uthi uShilisi Nendiya again 2022 uyababazi ukuthi phela ngizogileka iy'manga iziphi imanga ezogileka mfezi ngicela ungitshele uqiniso ngane kodwa ngicela ungitshele iqiniso bafowethu ngifuna umzala ukudlala ngabantu iziphi imanga ezogileka uShilisi siyamazi uShilisi kade ethi uyafunda khona manje uShilisi kade ethi uyeka isikole khona manje kade uthi ubuyela esikoleni khona manje uShilisi akazazi nje ngimbona egida le kubangcwadi